Sa gudayan nga ti surat, ti pagkasaritaan ni Edwin nga napauluan, kanunong, kanunong, dear Manong Nemi. Kasta unay man yung tiragsak mi ti asawak, ken ti kabsat ko Manong Nemi, tan alako mi amin, digitay kargami nga nateng. Tunggal Friday, wano Saturday, Manong Nemi kad agbiyahe kami, nga sumalog iti syudad, tapno ingkam ilako, digiti inangkat mi nga nateng. Agangkat kadigiti na dumaduma klase tinateng ken prutas Manong Nemi tinegosyo mi. Nga dayta ti gapuna no apay nga napintas ti kasasaan mi. Tawid ko na ito kinitatang dito nga negosyo Manong Nemi. Taidi, tinaggraduara ko niti college, imbes ko mapanak mga opisina. Anak, kwartan tumalasap sa pulang. Sikan di magsublat iti negosyo. Oreta damat napipinas pala ti kondisyon ng ato nga lugan. Kapag kargaam, kada kita angkatem mapak. May karton, may tiklis, may kuribot nga natin. Nga biyahe dya syudad. Wandang kakalpasan na. At sumapol kang tumatan natin. Baling nga asawam, tag-asawa kan. No? Adan tumatan, apo ko, kada kayo. Talo kang nagkakabsat Manong Nemi, duwa nga babae, di kiti inauna, kat syempre, idi agasawa dan, inyawid damaten, na ikamang, medyo na ikamang da, iti medyo adayo Manong Nemi. Kat kabota siyak ti burde, kat siyak ti kadwa ni tatang, bayag kami nga na ulila iti, ina. Siya kun Manong Nemi di sumublat, iti da ito nga negosyo. When? Dito'y balay, nga umayda, ilako, dagiti tagilako da nga nateng, adamat dagiti para ikarton, para isako, para itiklis, mabirdbed, may karga iti service, may karga iti mini bagon. And no, mabalinan nga ibiyahe, Manong Nemi, ibiyahe. Aduman dagiti customer mi, Manong Nemi, nga agangkat, maururay ka na kami. Maibos amin, Manong. Ado pwede gidagsapol. Dito ko nga naman mo, Manong Nemi, ni Nelia. May samit na komersyante isu na Manong Nemi. Inaaram ko ni Nelia, genggang sinungpatan na, kadadan na pasamak kada kami, kit masikugan. Nagkalesa kami, Manong, kit inyawid ko siyempre dito palay. Gabot ka sa pulan Manong Nemi, nga dumakkel ken ma-renovate ti balay. Isulti mo na Manong Nemi, nga nangipanan mi kadagiti magangganan siya mi. Di makkel nga balay, 2 stories Manong Nemi, napalawlawan iti gate. Iriadan na duwang anak mi Manong Nemi, ken ni Nelia. Medyo nakapsunbutan ni tatang. Saan nga makatulong. Tang, kinana kayo. Makasapulin nyo ti caregiver. Mga alak, tapno da masweldoan nga mga sikaso ka na kayo. Anak, hanak mo't pa yung bedridden na. Tiyak mo't pa yung kabaw. Ito lang kapsot ko ti bariknak. Diyak mo na yung makatrabaho. Umanayin nga, tumultulong aklat nga agripak. Kada kita yan natin. Saan ako nga makabagkat. Uray no, supervise kalatan tatang, nood makita yung kamali, di kita para repak, di kita para penpen, di iso ti dilawin nyo, isuri ito. Naging ganadaan kampay ti talo, uno may katlong anak Manong Nemi. Buhayin kaste ti negosyo mi, kat napintas ti bihag mi, iti asawak gramamuten kada tatang, ken digiti anak mi. Sabi ko nga, tawan ti dumdumte nga problema kadatahan. Edwin, kino na kaniyak ni Nelly ang asawag iti na minsan. Tapos kumaitan niya. Anya tinamnamayam ko mga dumte nga problema.
kasanon no, agbabae ka. Awan dahil iti panunot ko nila. Ang mga no, bumakbaketak sumapol ka ti ubobing. Awan dahil nga bisyo kay. Siksikamit lang ti babae ti biyak ko. Diyak pulos daadan ti girlfriend nagpasbasa. Idi nasirpat kan, tamay sa komersyante. Dahil tuyan ko na ka. Agbagay ta. May sa nagnegosyo tinating, may sa kamit nga komersyante. Di, inasawa kan tapno. Duwatan ti agnegosyo. Duwatan ti aguray kada giti o may mangilako kadata, kada giti produkto da nga nateng, kalpasan na. Ibiyahe ta mapan sa syudad. Paangkat ta kada giti padam idi nga komersyante. O mga makakita kang totoo nga komersyante ha. Ket may relasyon ka. Hanto mapasamak data. Dito man nakagigam dito ato a kwarta. Baka masulisog kiti kwarta. Uno at damang sulisog kang nga babae nga awatan na kati kwarta. Maipay na lang ti amin-amin na kingka. Santo mapasamak ti kasta ko nakumet. Iso nga rod nga kunak. Salsalog-sudam no anyat posible nga dumteng nga problema ta. Kasi posible nga dumteng ti kasi a problema. Ngam saan nga itong problema kapatajak itong taramiden. Baka, siya, Sabi ko mga siyak, ano pala kung sa pulakan ka? Niya tamok. Ang mga makakita nga ito, di mas gwapong imiti siyak. Anya tamok, baka sapsapulan tinalalay ngim siyak iti romansa. Baka kaya't mo timamin sa nga pulo nga agganas. Allah! Awanin sa pulikan ka, Edwin, mapne ka, kamapne kang ka, adakan ka, tepakapne ka. Di ka stakmet. Di awang nga problema ta, iti kasta nga problema. Ano nga ti posible ka tumiti nga problema? Baka adan to naluko ka rin iti talungan na ta. So nga rin nga nas ka nga disiplinahan ta ida, itatoobing dapay. Nasisimpit na ba't ka di natutudyo da? Anong ortek bali nga problema ta? Hamangan mo't no, iti pa nagbiyahe ta maminsan kit madisgrasya ta. Nakaw! Saan ka di apo? Isang harap nga, naanadak nag-drive. Kit no sa amon nga siyak nag-drive, kabisadog met, ken mamati akmet, no sumang sumblat kanyak agmaneho. Edwin, uri ka sa laing mo nag-drive. No saan nga nalaing nag-drive. Kaya nasait nga saan nga nasayat nga driver ti sumarsaruno kaya masabsabat tayo. Mabasamak ti disgrasya. Halakit ta. Agananan tayo Agananan ta kag-drive. Kaya nagkararak ti kinapin Diyos. Nasabi ko tawan ti disgrasya. No awan ti disgrasya nga saan nga dito tagbaling nga problema. Ang mga met na dumting to nga malugit negosyo ta. Sabi ko mga malugi. Kasi ano ko mga malugi? No manot presyo, isa panaggatang ta. Siyempre, tuunan tamat atap no adaganan siya ta. Ada sukat ti gasolina. Ada mang sweldo ka dagitay empleyado. O, kaadaman sang kabasit na mapagkat na maiyan na yun maornong. Kasi no anya. Basta. Diyak to ituloy nga malugit na negosyo ta. Ano nga rin bali nga problema ta? Abi kaming nagsapsapol ka ti problema. Kaya ngayon nga problema, manunimi ti dumdumteng, ti sa aming pagkinaawatan, ti asawa, no agsinungbat kami, o nagpasugno di suna, o siyak tagpasugno. No adda makita mi manunimi nga, mangyaling-aling karigi trabaho na. Dagitay susuldon ming hangusto iti panagtrabaho na. Gagangay lang din. Ano da makita mi manong naming saan na nga nanungin nga gusto trabaho na. Kadagiti agi mimpake kanda dumapay. Agbakasyon ka pa lang barok. Agbakasyon ka pa lang balasang ko namin ako. Dagiti lang manong naming. Dinumdumteng nga problema. Ngim. Tsaka mo manong nimi,
Jak amo idi nga dayto ket may sa problema. Naayat kami manong nemi di kiti kabagyan mi. Tano adda tumulong pang emergency. Naglaro na no di anak na kano ket ada di hospital ket hango man di pagbayad na. Ikami. Di kasinsin ko, kasinsin ti asawa. Kunak ta di kakabsat ko ket ada yumat ayanda. Awang mati magbagada problema da. Ngam na da problema da kumakit masapol da ti kwarta. Nakasakana mo kami met nga mangtulong kada kwada. Yung ti pagpintasan namanong. Awang met. Iti problema da. So ako na, nga nasyati ka sa saad mi, kahit sabi ko tagtultuloy ka sa ito siyan. Nemi ti may sa nga rabii, manon nemi, nakaululimek nga rabii. Dagiti ilaeng manon nemi, uni ti Koreat, mangrabrabi ti mangmangig ko. Nalukagak, diya ka manuapay. Pinanawag ti asawa kitis kwarto na manon nemi, ket rimwarak nga lapan na iminom. Pagamuham ta dagtug-tug-tug manong nemi ti ridaw, iti kusina, iti lukod. Yapa nga ta. Sino nga ta ito? Kasi nga oras. Pumigpigsa. Kasinsin. Kasinsin. Amo ka nakaring ka. Kasinsin ko na. Sino ka kasinsin ko? Apay nga. Kasinsin, pangasim. Ilokat mo ko matiri daw. Kasinsin, pastrikan na ko ma. Sa anak pa lang ka nagkuti, manong nemi, tadyak mat am-am no sinureta nga kasinsin ko ibagbaga. Di namat nga ibaga, no sino isuna, sino kasinsin ko. Kasinsin, pangasim, amo kamang mangig na. Sino nga kasinsin ko? Isak na kasinsin mo nga duro. Duro. Napang ko yung dukatin tiri daw manong nemi, ni duro nga peso. Kasinsin, pastrakan na kami. Ni, dahil doa ka kadwa na. Nga mga atibay kang kuha na. Abay kasinsin. Ano sukat ko kasin? Ha? Gula ka. Doktor ko marit pa naman. Ano na yung dakil ito eh. Sa pula nga, maagasan. Tapno, saan nga saya sa itidara. Tapno sa anak nga, maadasan itidara. Manong nemi ang dabakante a kwarto, itilikod, sadya tinang iturong kadakwada. So na kayo, alan, siyak ti makamo, nga mga alat ti agas, mga dalos ti sukat mo, kaya mga alat ti pang barabad ko. Alan, sige. Kasta nga ron tinaramid ko manong nemi aging ka na nga nabarabada kon. Yaman kami keng kakasin. Naroon na nga siyak tagyaman. Ano tapasamak? Adam, kinainkwentro mi nga pulis. Ado kami nga, nagsisina kami. Da kami nga talong tinagkukuyog, sugat ko iso nga inatibay dak. Pinanunod ko no timawaling nga pagkamangan mi. Naging ka na panunod ka. Kasi anong nga nakastrike kayo? Napalalawan ti alad, ti balay ko. Kinaladkan mi, ti likod, ti alad. Yung kanigatan dak yung balasyo, di kiti kakadwa. Kakadwa, mabalin yung ti baturok. Ahora ka duat katre dato nga kwarto. Sige maturog ka matin. Tapos na mapasublin na po ka mapigsa. Tumigat. Sa panyon to awid. Di pumanaw. Tapos na nga mamamuhan kita kabalay ko. Insan,
Kasin, ah, babaling ka din nga, talinad kami pa lang dito. Kaapay. Awa nga tamat ti makamo nga dakam dito. Awa mati nakasipot ka na kami. Numaamon ni ipag, kasalitam kumana siya at suna. Kastamat na nakidubing. Nitatang mo ngay. Si bibig ka di pa ni Uncle. Si bibig pa lang. Sulayang tasaan ng mga trabaho. Kung gayam, mano nga tawanan nga nagpukaw ka? Talo nga tawanan. Ano kami natin ang surutan? Saan kan samad nga? Ako na nga rebelde. Membro nga kiti turista. Terorista. Di nakarkarong rebelde. Terorista. Nga balikasin. Matungpal milakid di mission mi. Dito nga lugar. Pumano ak tumatlaing. Pumano kam tumatlaing. Kasano kapaot na kasin. Makalawas. Basta laki di matungpal min. Ti mission mi. Pumano kam doon. Anamin ti mission nyo. Lating itek. Kasinsing ng tiyak may pagkaking ka. Nabimbita sa akin kasin no, sumuko ka ni Tilinteg. Kano adaman basol mo, napimbitas na ikarom. Tano may karamon, mawayawayang kan to. Nawayakan to ng agbiag. Balbaliw ka ni kasin. Oo, ang tinas ka ng baliwa kasin. Amok. Namawatan na. Amok kapat gam, tikid daw ko. Gabatan na siyat ka na tao. Agtalinit kam ko malitoy. Sige. Pangasim. Tadigit ko malam mapagtalkam di makamo. Hamo ibababati sa bali. Ibagbagat sa bali. Nga bali. Tasanggam nga pakita ti aldaw. Promar kam tirabi. Saka magsubli ti parbangon. Panaka rabi mi ti aldaw. Panaka aldaw mi ti rabi. Pinanawa ko ti insan ko manunemi kat nagsubli ako ni ti silad mi ti asawak. Dinanapuutan nga rimwarak manon. Iti silad mi ti asawak. Kabigatan na manunemi nakariingen ti asawak. Madaman nga aglutloto. Si Lord, nainunan ti bisok mo. Pangisaan ka ulit. Kanan ti talo. Nandiyan mong sawan. Aday bagakan ka. Ngamsa mo kung may bagbaga. Iti sa bali. Imbagakan ko naman. Diyos ko. Basol na ito ko yaramidam. Basol? Panang kanunong mo? Iti kabusor ti gobyerno. Saan ko mat ka kanunungan? Saan ko kanunungan ti mading aramid da? Ngayon ti araramid kat tultulungak ti kasinsin ko. Saan nga panang kanunong iti mading aramid? Uray pa'y ti panang sakit, panang tulong, kadagiti kakontra ti gobyerno, ket basol. Adalinte kamay parit ka kasta. Kasla ko man natay agtakaw, ket inlako na ken ka. Ti gumatang, iti tinaktakaw, makabasol, pati di matang. Kasi iti panang pasangbay mo, iti talong terorista.
Saan na ba ng mamamuan? Kasunod ng mamamuan da. So nga kakunak nga sa among pagpadlaw. Ni tatangay. Dikit obreros. Handa nga rumrumwari ti haldaw. Sa dala rumor ti labi. Sige, alas ang tigluto ta. Mapangkunto idanon ti kananda. Kasunod ti panagrugit da. Rumardaan, no? Mabanda ti CR, no? Sikakin siyak lain, ti makakita ka na kawada. Bakit sa hampay nakariing di tatang, hampay nakariing di daan nagta. Iba kadakwada, no? Mapandag siya rin. Kasta nga rin tinapasamak, manong nami imasidig ni insanturo iti asawa. Ipag pangasim, detila kumat makamot kastoy. Makabasol kami kayo. Awan lakit ti makamamo. Please, hindi pa yung ti maramid mi. Sige kayo na tagsiya rin. Ta isa rin tulatan ni Edwin di kaninyo. Nagbalmale manong nami nagpupok dagiti talo nga terorista. Nagbiyahe kami, iti nga aldaw, manunimi. Kahit siyempre, normal. Nakaslaawan iti, aglimliman na terorista, manunimi. Iti balay. Kalpasan nga nakalako kami, nagbiyahe kami man nga nagawid. Malemen manong, di makasangpet kami. Tirabi, manunimi, imsarat kumanin kanin, di kiti talo, iti unig ti sila. Rumuhar kami ita. Insan. Magsublikan tuwat lahat. Awant ka dito sa bali nga mabalin yung mga kamangan. Nga sanga dito eh. Insan. Awan eh. Sigalayang ti amok ka mapagtal ka. Sigalayang ti mangkanunong kanyak. Insan, sang ka kanunungan. Diyak kanunungan ti mading aramin mo. So nga, sa mo ko na yun nga, siyak lang di bang kanunungan ka. Sorry, insan. Okay, kasto nga rin. Sigalaing ti amok ka makatulong kanya. Napipiyapay nga bagam. Ngayon na, di kita tumo ko makakabagyan tayo. Patsim ko mga ron. Santak laki ti pasang bayan. Gabutan mo da may ramaraman da. Kaslakan niya. May ramaraman na. No, maamuan da. So nalimod ti panagruar mi, nalimod tumit ti panagawit mi. Awang ka dito mo pa rin pang kontak kang kamon mo. Huwag kayo. Ibatik kang ka ti cellphone number ko. Alak mo ti cellphone number mo. Tapos pawakawag kontakta. Sige. Napimbitas. Tanong kasta nga, gawin kami. Itawag ko kin ka. Tapno kasagana ka mang ilokatiri daw. Saan nga namamuan ni tatang manunimi? Saan nga namamuan di kiti obreros mi? Saan nga namamuan di kiti anak? Makalawas at dadapay lahing mano. Insan, maoti na ito nga panagmumi. Nagbalagi kami. Saan kanto nagsubsubli? Tawagan kanto lahingan. Sige, insan. Ikamin. Tawagan kanto lahingan, nagsubli kang payon sa anin. Igaman na kinsan. Sakti kang runan nga agaman insan. Di panang pasangbay mo kada kami. Di panang tulong mo kada kami. Tiyak tumalipatan dahil nga tulong. Marbangon iti agring ti cellphone ko manunemi di insanturo ito tawag.
Pero insan, ulit tagtagyaman ken ka. Nalpas min ti mission mi. Pumanaw kami. Ano kami dati ang mission nyo? Sorry, insan. Ngayon talaga nga saan ko may bagakay ka. Insan, sabi ko nga, tagnalayon nakatrabahay na po Diyos sa ground ti pamilyam. Siya ti kang runahan nga mga bagatakas na kayang kain sandoro. Sabi ko nga, makapanunod ka. Kat sumuko kanto. Nabang aran tiriknak manunimi awanen di kiti talong at turista. Ngem, kada nga kabigatan na manunimi nagdinamag, tidangkes nga damag. Apo, nakaad-ado tinaawanan iti trabaho. Api ko naman tikasta. Dadya may sanga, pabrika, nga rinibribo na kiti obreros. Dimma po, awang pulos tinaisalakan. Apa nga ta, asino nga ta, anak at gapo nga ta, nga nauram, pulti wiring. Ada nangiran ta, dati timang mangikoy ti radyo. Dati may bubuyak iti TV, kabayatan ti panang padpadamag iti dayta nga napasama. Di pamilya, di kiti amin nga obreros na. Napukawan dat trabaho. Hanga bali dajay aking kukwa. Ta naka-insured ko na da. Ken mabaling mangipatak dito manintit sa bali. Alis tunto lang nga makabangon di aking kukwa. Ngam di ganiti nga obreros. Di lang nagpanunot din. Dagiti mo ng puor. No adaman nang irantangan ng puor. Iti dayta nga pabrika. Sino nga tarig ito? Awan ti pagpagada nga tapin da? Adda. Dagiti ka no terorista. Posible ka ta? Nga dahil imbagbaga ni kasinturo nga bisyon da? Tiyak man mo. Manipod dito yung lugar tayo, gana diya ayan dahil nga pabrika ka dadayumen. No, kas pagarikan ta, iso ti aramidan da, no kas nga rumor da trabi. Ada nga talugan da. Ta alisto da nga makapan, alisto da makaawid. Ditoy. Hadi siguro nalimid nga lugan da. Ngayon, isota nga ta. Digit nga ta kakadwa, agraman kini kasinduro, nga terorista, iti akin aramin, iti panagbaling nga dimma po dahil nga pabrika, nga nakapukawan ti trabaho di ari ni bribo nga trabahadores with family. No anyaman ko mataking kuha, uno basol taking kuha, santa ko may ramraman, dito preros. Ang bali tao mat na tayo kadakwada. Digsabol ti trabaho da sa bali. Nabi ko mahano, nalakalang tagsabol trabaho. En tuloy mi tinegosyo mi, manong nami, aging gang iti may nga aldaw, simang petak dito balay, nga saan ko kinadua ti asawak. Nga saan petak ti asawak. La, abay, ada pasama. Abay kasi lang. Ada nawat ko, sobre. Lading itak ti linokta. Curious siya kami no anya ita nga sobre. Ken no api nga nagiti pulis tinangted. Ano na ita? Subpena. Subpena. Nadang ti kaso. Ano ko man kaso? Ano ko man nakasubpena? Hindi kita man.
ito ti kunaking kaidi. Ti panang kanunong mo, ti madi nga aramid. Saan mo kinanungan ti madi nga aramid ti kasinsin ko? Tinulungak lang. Pinasangbay ko nito eh. Basulat ta. Api nga sangga, nagpulong ka, dagiti pan nakabag itilintag. Saan mo man ang kanunungan ti trabaho na. Ngem iti panang tulong mo keng kuhana. Panang pasangbay mo keng kuhana. Ti saan mo ang panag-report ka dagiti otoridad. Panang salaknib. Kaslamod la kanunungan mo ti mading aramid na. Ito itan ti dakkel a problema. Nagkakaso ka nga din na oras. Awan ti pagtanagam. Gabutasan na nga baybayan na po Diyos. Ti inaramid ko. Kat bilin ti Diyos. Tulungam ti padam nga taong kasapulan ti tulong. Wanang nga, Jack, panang tulong mo, is nakabasulam. Basul ka dito tumulong. Di panang tulong mo, panang salaknib mo, panang ilimad mo. Ti may nga, dakis nga tao, basul deta. Umasadagak, ti abogado. Kabilitan nga abogado ka. Tapno, makapag-counter affidavit ka. Kas i-request subpena within 15 days. Naging nga may schedule doon ti hearing, panakadengag ti kaso. Imasadagak manunemi ti amamok nga abogado, tulungan na kumahator ni. Kaya talaga tulungan ka. Gapot na agbaling ka nga rin kliyente. Ngayon dyan may panamlama, Edwin, nga mapanghapak ka. Datagsan na ito kaso. Ngayon, attorney, panang tulong ko lang iti patang na tao. Panang tulong ko. Saan ko nga tinulungan idatapno? Agbalay gida ti pangganda. Saan ko nga tinulungan idatapno? Agbalay gida nga mangpuor, manguram ti pabrika. Wen. Makamuktad. Sige. Pangarami dak, iti affidavit. Counter affidavit mo. Masayam to. Kahit mo ikaten, kahit mo nayunan, bagam kanya. Kahit mo may dalustan ton. Pero maam ton. Sa tanto isubmitin. Kabayatan manunemi di pa nakangurungay ko iti may kadeng nga panakadeng iti kaso. Tuloy latamat manunemi di pa nagnegosyo mi. Siyempre, ti damag agit alisto nga gwaras. Pag dinamagan manunemi ti lugar mi tikas diya nga napasama. Ket ni tatan. Di yung malay magbaga kanya. Tatang, tanong na amuak ko man. Siyak ko mga talaga tinapan nagipulong ka rin iti otoridad. Di saan ka kung mga nagkakaso. Tatang, iya po, ayay doin. Ito tiko na akong kahit. Nagnaknakam kailatan nga gasawa. Nadiyo inam mo no, husto mo saan. Dahil lang agasawa tinakaamos ang kadi. Sa amila na amuanitan. Adagayam na di rabi kada aldaw nga. Ada terorista. Iti na ito nga balay. Palang kanunong kada giti dakes ket baso. Saan ko nga kinanungan ti mading aramid na tatak. Kas taman ti ko lang. Tinulungam laeng, hindi pa nang tulong mo, itidakis nga tao, basol. Ket no maabak ka, may sakamat ka digit agsungbat. Ano, tinasyat. Palaksid. No, adamay sa dua,
kadagiti kameng ti terorista nga aking basol ti amin ti matilid da ket sumuko da. Ngem no awan ti sumuko, awan ti matilid da. Sikat agikaro. At arig na may sakamaten kadakwada. Umuna nga panakadengeg manong name iti kaso no anya iti naglaon iti affidavit counter affidavit ko isulat tamat manong name iti imbaga. Kadamit natin iti gundaway manong name ti kahon na ti abogado iti bangir. Abogado ti gobyerno manong nga kalaban ti aking abogado kanya. Ngem saan nagmatapatikaw? Anak matikaw. Nalpas, di mo na nga hearing. Dimteng ti may kadwa manon na abogado. Mga bakakadimat lahing. Awan ba nagbalbaliwan ti amin? Tanuan niya amin timbagam. Sumati na ulit-ulit. Malaksid. No adda agboluntaryo nga agbaling nga kabarbarong nga witness. Amang kontraken ka. Alam nga gagang kita ita. Awan ti problema nga di masolusyonan. Tsaka iti may balod ato ni. Orimat ka siya. Tsaka iti maabak. So nga na yun ang tagkararag kinapod Diyos. Anya ti posible nga mapasamak tapno maabsuelto ak. Jay. No da sumuko kadakwada. Nga iso, iti mangibaga, nga awan ti basol mo. Awan basol mo. Nagsanong nga rutin na awan sumuko. Una awan ti matilid da. Kaduan lang kami, nakasto ti mapasamak. Ibaga mga awan basol mo, tatulong ka lang, para itilintag da basol mo. Adumat na giti may kulkulong, awan basol na. Ore sa ang isot pimatay, bagada isot pimatay. Depende, di kalaban. Diyos ko, diyak kayat, di may balot. Ubing pa'y di kita anak ko. Diyak kayat, nga mapanawag ti asawa. Kasanunog sapul ti sa bali, do awan ako. Ore si mabalot ak. Apay nga nagbali na kaso ti Biatbi. Nakaurnos na karagragsak kami awang problema mi nga apay nga nagka-problema kami ti kastoy. Sagbay manununay nga dimteng ti may katlo nga panakadinig ti kaso. Nagring ti cellphone ko. Dito ro. Agpeso, agpeso. Apay nga tawagan ka, nadamat kanyak ti cellphone number na. Sinong batak ka? Hello, Kasin? Kumusta ka, Kasin? Kasin, nagka-problema kapukin ka. Nagkakaso kapukin ka. Dandanin, dumteng, may katlong hearing. Awan ti pagtanakan. Kada akto, iti may katlong hearing. Ano ti kahit musawin? Randa akong ti sumuko. Di akong kayat kastoy. Da kami madlang nga talo nga nagkukuyog ini. Da kami nga talo ti sumuko. Barbaring no, iti susuko mi. Malag-alam basit ti kaso mi. Nakaro tinaramid mo. Tinaramid yun. Okay, nakaro. Ngayon babayan ni ti kaso ti susuko mi. Lumagad ti kaso mi. Barbaring mawaya-waya anak to. Kalpasan nga may karok ti baso ko. Kahit babayin iti susukom kasin. Mapukaw, maabsoldo ak. Huwag asin. So ang pagdanakam. Ti panang tulong mo kanya kidi. Sumapakak. Tapno mapukaw. Tapno saan kan nga kakaso.
Ket kasta nga rod tinapasamak manong nami ket kasta onay tiragsak may ti asawak ken dagiti anak ko kasta maten ken itatang ken dagiti obreros mi. Solusyonan ti problema. Ket siyempre, ikarkaron ni duro kasinsin ko dagiti basol na iti pagbaludan man. Dakel dayto ng eleksyon kunada kanyak into maminsan no adda dagiti agpatpatulong nga digito ket dakes ti aramin da. No mabalin ket sante nga tulungan ket i-report tayo kada iti otoridad. Ngayon mo nga tamot asin no manong no naasideg nga kabagyam nagpatulong ken ka. Amo ka di haragmat nakasya gayon di pagtungpalan ti amin nga damot gaya makaamo nga ditoy balay mi idi ti paglimlimengan digiti talong kaming ti terorista. Manipon met idin manunay mi kinawanin ti dimdimding pahay nga nakhana nga problema mi. Kingka nagsasarano nga nagturpos digiti talungan nak mi manunay mi kadadametten pamilyada. Intultuloy ko latta ti negosyo manong numampay saan ko unay nga kaduan pa iti agangkat. At siyempre, lapas mo ti mission mi kadagiti anak mi, ni tatang manunay mi nabayagan nga na tayo. Dito nga ron, ti pagkasarita manong, agyaman naklaunay, ti anos mo, ng ornos, laing mo nang ibasa, ket sabi ko matadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag. Ito nga ron, agyaman nga pagayam mo, Edwin. Ayun ko king Edwin, iti panag-ibure mo na iti pagkasaritam, ket siyempre, ada kita apay, dakas ka dito tumulong. Tulungan agit ang dakas, isungarad nga nakalasat ka na hanggang naabsalto ka kaputa hanggang dakis nagbaso ati tumulong. Okay. Thank you kada kayo nagbuya. Salamat po kada kayo. Aya, kan anos yung nagbuya.